possibilities. Coastal TV, Jumedi Fufraya by Mpontu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern central region and Ghana. Mpontu Sama offer capos, baby will be a Mpontu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade, or the Mpontu, or the baby on the Yedin Fubana over Transi. The way and what the man. Or your one and Asadi, those in Mpontu Baba capos. One and Asadi, those in Mpontu Baba central region. One and Asadi, those in Mpontu or Baba Gani Nara. Mpontu Sama offer capos, baby will be a Mpontu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade, or the Mpontu, or the baby. A and the P and a Batanasi, women down of Piara. Live ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. Anope ma Yamawachi na Yamawa Kwaba, Ember Coastal TV, your own face, your own voice. Yamina Dumarakwa, Wama de Chipa Atihim. Texture mada bojum bojeri de fruseni memenda foforo ababio memenda biara no pa nson kopim nonkono edujumeza ya tunzin Mpontu development wo community Mpontu wo electoral area development wo constituency entire Ghana all region nyina na no pa biara memenda no pa biara yebetena se na etum enyimpa info ba na yetum yetwe nkomo wo Sunday on money biara, another crew biara, community biara, constituency biara, Brono biara, Mpontu nyim biara. I know yet Zenman when I was him. It's in a Coastal TV, Yashishi Jumazaya to the Mpontu development. The yet Nasan as a bromid, the MALIK RAMZY as usual. Sanope Yabada was a Danyambu, na Coastal TV, your own face, your own voice. Non Kunoba, Yabamemodu, Namosa de Tiodo when biara yetum. Eza Tiodo na Yazamo. Yabada was a day shehen, or more than National Coastal TV, Nabibiasu Onkoye on Famo. Anope, ya one Sunday bien, and na yeba yebid Hunkomo. A crew, or your hand sanitation. Sabi, Ubakada baller, and put them here communities, here region, here constituency, here communities. Oro Koduo, often once, Yidi Wini, and I am the Wini. Yesi hifie yesesa osesa mbalambo na oya rubber na isufina azena yeziku hi anyimfa na yezigu yebobo na anu yezigu hi mpanyimfu baba fako ananwo mafanko anope ya to be busy in sanitation yenuanom asorba na nodom twana mor wokro mori oya mori ewo abro asa ebuku amankase onyimpanyimfu kwatwetwe nkomo wo ho when you want to water to walk to train come often once sanitation. Na nature summon yabe baby now see too much. You ria Osaberima Excellence Award. Osaberima Dr. Kwesiata, I know you go traditional council, now traditional area hanging on no man what the award to be about body. Na either the second and the third time ni oncha na foforo asa na abadubio nti yansa ba campaign fo ha na waba chechire hemu ye was badabai abadinti no say that what them awards yedi wononom na wotum wo qualified wo win na bi abaze kwan na ba fa da butum aka kadama dwumadi ho ehania besia na na aba ejuba baba baka hene nsa na yetum ya hwe na yebedi Osaberima Excellence Awards so no nkomo nti nyeme bieni na ya bontofa no pe bie wo biara ya tenase a ya zebrew wo so mbere so no so dey bema ye bama kwan na tuma bandi no ze kan yen hwe yen once sanitation ende da mam nka se ni chodo wo kromori but ehwe Cape Coast hankasa ye di yen honyomo ye na yen jamaye anope ma minchia hen MC the MC bia so hwe hen nda no pe bia so yeshia wo e bia onhwe wa so hwe bona mane there hen cameras baba ho na ya ba monitor the way we manage one or your waste concerning sanitation and the wo ho
Oman hini be from. I mean yes specific. I want mempasem. Bola ugu mempasem chere barrier ko oye praso dukwa side. Mempasem na ho no gwa mempasem. Bola ugu won oye den. Na nan no buefu papa. Also wa akwa assembly wa akwa obi ankasa jemo wonyi container ni bi. I was baba fa. Oya yarba. Inye ho nkotin. Ikugwa ha baby pee. Fifi manto ma ha dem o sie ko mori. Kohwe asefu so e. Fonyo fa baya edna ho. Kokisie. Fafa oye commander. Fonyo kire oye ekon. Fafa baby pee e wugwa ha. Ana central regional fifi manto ma ha. Ena Ghana ni mfa na nyina wo hwe him. Sanitation is very important. So yentu ya manage hen waste here ya. Oza sambaba. Enka no zoom lion for the way you know what him asema na pay bi sen. Zoom lion for na way you know we je adwuma. Another ya bazo no rekodum pay for here one. Na wa ba church nsem a try because so wo potem ma one to da oza yare banko tin oza baba. Twana mo na kohwe. Kruwa wo fa na mempasem. Bola na ya ma we budu ho. The authorities, those who are responsible, they would be them ball and in if you no, they could be or said they would do. And young uncles, baby, our 50 mantoma, baby, our Ghana, Ubine Juma, the baller Yama, Domadoko, Ubine Juma, because Ubits Nawa was the baller no Kogua or Jessica. It's why that is scary. Namo ball and the one the Hoa Bona Yerba, or the Babram. Sikana na mazamu wewe nti yarba sombom na abesika na mazeboko na makwahwe na mazasa mo yarba mempeda makasa pi yanko mori wo abranse ibu kwa mankase district yanko hwe ma okrodo ewo ho wabra asorba na nodom wokre na ukobisa bisa wonda na sanitation issues it's then wa ha the state of your communities no as in one sanitation and once into them you could say one embraces here. Oh, channel 54 you go TV do channel 22 ya St. Edward and St. Augustine's digital box no do Facebook ya live na YouTube so live na adambre yinya nti wo oye ikrom no yanye adofo bonko no wo che be mori de mobonu de baby a wogu wura onenye school park wa bokwana with the container with this wa with the when with the gum ebusia no kwani eto wanyu school na school mafama na wodengire hey zoomland container bia nsa ha so the question is container nsa ha no nde bia nde baasa nda hen na obemo container fi ha won fa bi mfa misa no nti eni nwuwe be ogwe na yamina dumara yenya oye mpapa kru wa ha olutwem na yen bonkomo na eja yenje na so na adwenche kaka papa mu akwa ba man wa aponi mi yabe na de nasi wa ma ya tase da broni aha na container wudi sa ugura yebe container nsa awo ati broni de ehunda aya no kwata America na muso container do bi sa do obijin da wazi se no acha almost by 10 years aha no container nisi biara awura biara ha na zibugu Iba 1 week ko no sum batu na container nisi wo no sum imba bi o container na afa da ma sisi ma batu ya RBC nti wura na agba hot ayo park ndo bo le wura na agba hot bebe nti afro so wotu gupu aha only question ti bi sare nti sisi container nsi na ta wodo ba wodo bakwan mpano na wodo bakwa akotu ogu amatu container wa okwa akotu ogu mpano afro so wasi mama ntu ogu nti awo afutu ya ede mama adisha uguru ayin da mafutu ayin da container na yiwo nti won twan da na ba hwe da wozi bi bebe so na wozi bi abugu nti abadase eti ebusia onen eti yabokọ ana yabokọ do na yakohwe bia ebusiafo a adisha wowo oye mmowure a dodo na fon mowure bebi a wugu hunu wura ena no ho nsamansama ono ena yeje chirim da obro na yebe ya wake di maternity school and school park mowure park ankasa de aha na wache do contain with this with the that contain onya anata efie wa nyina se wose with the welu gwa ha obodo so asemanye hu nti na che ni na ara wodo kompano nti mpano a ihu de wa efini na no oyewura with the fifie na odukugo onye meponala odubugo obi
nti ma yin dechi na nkode mfa nsama orokodo anade mmawure kwana wo fara ugu woni wura no na mfa mra ho chan fa na wodi woni wura wodi mpano Bache, mpano na mfa da bache pan. chan mpano wodi Bache, abente wodi go mpano nye baby ayi fa yumulongu. Nche na iduwa. nti wa boda wuda mo mfa nguo bio anade Aya wakasu ayi nye baby ayi di yumulongu. Nche na iduwa. nti woti woli duku wala Eh, badasi mami masu mo mbise we ayin fa na adu wura gudu Ewa, ayin fa baby okay na. okay Kwano. pano wodi abente wodi That's not what the container but project. first of the container Boiler way no. No was about this is 2-pack one but project. Eti weje no awusu weje de wodo ko So agent into me for boy uncle. wodo ko pa ya dasi nti bushia dam na oye yene nkyere bai woka ma yankwado na yenti nkomo nhwe de yenye ibinu bedi nkomo a ma kyere ba mo wa ha wajima henwa ahemfa ne wugu wura ma minde ka ya mobodo ahemfa wugu wura Pano. abente wugu mpano ye enya hwe nyim sente wugu mpano nche wo container ho wugu woni container bia nche mpana no wugu ebucha ya dasi mami ahemfa no wugu wura You go on pano. mpano ho abente wugu mpano You boiler go ho you do. Yes so when you baby ayi from pano ya dey do. brone aha wo fra da Aye, about etai. etai mmowure etai nti wenwe ya wugu mpano jo ebucha dam na adofi woka na yaboshe yakọ na yakwahwe mpano be do wudu wuro nugu na no nkomo twitwi bia no ya chaso mori dam broni bebi a wodi wonu wura wodugu mame mo akwa abodi mahenwa na nye no wa ahemfa no wodi wonu wura gu wati yedu gonkwano abenta wodi kompano nche urade mo ba fa kwa ni nsama me yedu kompano won fa mbai na iwadi si wo ya ni su park oti park wo go park on nti obefa kwa we the night oh why bible sumana busuma annan nti ni ya wodi kompano wachenye nti sa container na mbebie wa mpana na wodi bogu nti wa boda wuda mo mfa wuro ngompa omo dawo won boda wu nti kira wo boda wura no weje ana obokora wa wo dawo bi je ja du container ne bisi ho ma ya so yi du boko ku container no apart from wura no so wa banda odman kuma ayi nkrai so wa to de bia beje wona na ahemfa na ekeje wona mpano no so mpano mpachenye abanta no so kompano chete finyi ha nti mpano ya begina oya mmowure mpano na bebe yewe akoduntu ebusuafunala wasofa etaye na etaye mpano ho ana aha na woti wonu wura wodugu senti yobena wosu yi bebiara woti wura wodugu iyi akama Coastal Television yelbisa assembly member ohwe oya damubonu du de ana jenjebe denjebala onti de wode mo mfa wura mfa ngu oya mpana na so wati so nti ebusuanye nyina ye yiwo ma ya so me oni wala hye iwura no one pani eprai ya hye wo the sea defense and awori ye what the mobile odugupu fa da ma na wa hyehyɛ na ndama akoye iwura so na ogbe he iwura na ogbe na ta imowure ataye de iwura na ena wodigu ha awukasa hwana na wujya no hano ana tesi na ya wokoma na dodo nko papa nti wa ba bi dio sisi ndam na ni ankoso so da na pi otuni anko ankoso mu wa se adini be nti na na susu mu ndam a won peda yuwom na wo de
wɔba mpoano. Wɔba mpoano sɛ kama nkwa nka yɛkɔ mpoano a yɛbɛyɛ ara dɛ yɛbɛkɔ ma ɔpona no ɔpobɛn nti ɔpo gu asakyera na ɔde kɔ. Owu a wogu mpoano no so na ɔpona gu asakyera a ɔba ɔyɛ funu na ade ɔbɔ nti na yɛ ka dɛ yɛbɛgu a na ɛda ayɛ yi ɛde ɛsɛ gu ɛyi kakra sɛ yɛyɛ ama ɔba so na yɛ sɛ yɛyɛ a anapa tututu dɛm na yɛde gya atom na wɔahyew yɛde gya tom no sɛ ɔhyew dɛm a na humba wɔakɔdaa na ɛbɛda bɔsɛr na wɔato wo agu pii wɔato wo agu ara dɛ wɔmfa nkɔ gye no mu po na wonya baabiara a wɔato bi nti na yɛreka na dɛm da ma ɔnto wo ngu mpa mo na gyidua asi hɔ yɛde ade akɔkɔwa asi do dɛ ma mo nto na wɔaho a wɔto wo na ɔsɛ o ayɛyɛ nam da ahɛ ayɛte ha no nti yɛbɔ ho ba nti ma yɛbɔhyɛ na yɛapra wɔabɔto no wo agu dɛdɛ na me yɛbɛda wase ana fotu bi wɔde wɔn wɔn a o makasa ya me bi abado ta sra ban dɛ ɔde container baabi si hɔ na woegu wo no wom yo akɔfa na wɔde ban na man tamete na container o si park hɔ no po ubudu wɔde tuusiri o sɛ ahena ahe ubudu wɔbɔto ubu itahe yɛ wɔ ha dwa ne akasa ya abrɛ nti ayaya ho nam yiwe a odigya atum na wisi wo ko wɔde no wɔde na aya me yɛ du wura na ama hɔ no wabɔ so nti apobu asata ɔpɔn kakra bi a wɔaba nti aya yɛ tie yɛ akasa nti na wɔde nkokoro ni ɔkɔ na wogya mpaano wu awɔ de ice krakai ade ba bi so gye tum wɔbɛs ebi owe ɔde wosi tefuma no ɛbɛn ade nti na wogya wɔn na mpaano awo yɛn kasa sisi yɛnyi tefi ekom wọ́n fẹ́ bọ́ọ̀dà adé mi sí wa wọ́n ká dẹ̀ yẹn tún bọ́ọ̀dà yẹn fún gum nti ibi asọ́la bọ́ọ̀dà yìí ọ̀dọ̀ bá bọ̀ mpaano ntumi season dẹ̀ máa fọ́ bọ́ọ̀dà ngum mpaano yẹn yẹ tiẹ̀fẹ̀ yẹ kọ́m asọ́la bọ́ọ̀dà yà mpaano hɔ na ɛbɔ kɔ ekigye wɔn nan wɔ hɔ nti sɛ wɔpɛ dɛ yɛn nyɛ asomdwe da ɛna ɔno wɔn fɛ bọ́ọ̀dà adé wɔfa mbra yɛn yɛ ka wura na yɛ de gum wɔfɛ nɛ tiɛfi wɔn bɛ yɛn tiɛfi ya shala abofra bopo yin ted man ko mpaano ya ba mo akọ tiefim wa akọ tiefim mo wa ya ni fi da anya ahi ye na wodre ye o san de ye tete ha once maybe bi sabi ana kwala la kan oba owoni fe yinyim once bo ko kisi ho wo kisi ho odba wodi ba no ho a odba ba bi si ho wo so yinyim odi si ho na ida wo so anya yarba nti mo wor kan da me mo ko tiefi wo mpaano won tu wuro ngum mpaano oya anya ahi ye na wor ye na mom me ya pɛn da won bra hien ada obi save hien won bra hien ada obi save hien nti mo wa kan yan kada wa kan ban anya ahi ye na wor kan yar baba nti anya so mo wor kan anya so ye yutumi ya da nti mo bra hien ada yibutumi na anya so ye ye di wura na egu anya so ye da ho ase nti ebusuafo no kwani da adishi wo kanyin pepe se ade mo wa kadi hia ana da wo hia da bra wona won ko ho nka ye hwe wo ho nti mo hia yin de wo du container baby si the watu wan wo de gum asem member owo mowure na no kwado yan san kanade na so yo nsum de yan sa bakan na da wo bia no ye na twetwe yi but wayan da abadi nti no ada bola no say ya madam wo ba modo wo ko nwa ba 3 days time ne bola azini ada wa siwa wa ya maso siwo nwa na ya iwu no so gugu da ba no ma fa ma so di ya fun gba wonnam wo wo sa to da na fi ya ba pin general ye alaba nti me ya sawa de bola so bi siwo sha bola na ya mana wo ma wo modo fa ko nkutungu na so modwe no so so fa na fo mi siwo sisa we si so fo bola di an face di ya park wo ai ana wo tu gu am da ma da se no so mo dun juma me me sa sin fi me na ba tampa do mo akwa aba mami o di mahinwa ya hino wa jahin fa wo gura mo pocho ye tu rogu otaye mpan abete wo du ba aya mpan no nti bia ye tu rogu ayen
bia wo tu wura gu nti so wa boda wo da mo bia tu wura ngu pa no okay wura na adze no wode biswa ya ma won mado tubu no wura no wo budu nti bu wie na nkae ne amfa wode kompa no oro wode kompa na ya na mpa ni si ho na waka fa nam wode be hin no yedi ntanji ndire enam na wode be na yalba na wode be hin ono mom nti e be oda ide wura no no me ne baby a yedi wura no buguma wo baba ba fa akọ ona no mo hu be aban ana assembly man na obohwe amama aban ana MP na etodon no butu mabaya ndam mbo na amayan ikrowi iye MP dabi MP onya asase wa nti wa no lo mo be ukrom am panyin na wo krom ha nti panyin na wo krom ha wa bi sabi tumi okay yati yabaka ache panyin na wo krom ha o hwe nsase do okay wore sere omo wasase ano mo be nungu wura ese no do kompano ya pocho if you more ye pia bia oba man me ya tu wura yeze ogum na bia ye tu wura ogun anya da ye tu wura no yeze ogun ti yesre amanu mo mpanyimfo yesre wan o me ne no mboa no me ne bia ye tu wura ogun ya de sre za kaka yeze tu anyi ya so edase mo pay mo akwa ba de mahenwa ya yin asem ni yin iwura yi wode kompano kompano so ni nya na mebi fo ya de ba aka mo da da malaka na yi ba ambuwa de iwe na wotu gumpa na mampa no ho ento de ye bebebe na de ba but ye konu mu mpanyifo na wodo wo hwe na border ati na sisi won de wozi we nu guma yama wo mafa obogua na ati na obudo nta ba na ma mpanyifo na mesafo na wo na wozi border ko na fi odo wodo kompa no wozi kuguo nta ba na me so a mo ko no so anya papa ye bebem nti ya basre mpanyifo de won hwe na wonzi de mu djuman wa adini si wona lempa na ye ma odo wo bafako no wasan wade ba na wodi wo nugu betem pa na wo wodi gone da na enye moko ade ye bebebe na ade ye de na ade ba nti ma de se de me to yin mi de mpanyifo wo wu ko ma han mpanyifo wo wu ko ma han won hwe na wuntu da ma na mo na ukro na mfane tempo mfura na wansa mbi ukro na asomdwe somra maso medasefo apa ba mba tampa mo akwa ba wode mahenwa yo iwura ahemfo no wole kuwura kase bia maka ta nam da dan maka na ahemfo no kuwura na mpani yala mpani so wole men kuwura ti ben kana ko amana wona amene le kanon shi da yake da nya ko hobi banal kaza amfuna mun amfana ya basta sai nan fa yito wannan wannan yawa na wannan ya da mi ta sama ya wasu mace maji ya da su papa ete emshafu mampayin ro kan za adeshi wor kan yawo motan na yakọ oye na nanu mpanyimfa wo hwekro yedo na yan won so abon komo da warkan na yete won afa mo yefi de Coastal Television also wole wanyima na oya chidom hin ana na da manfur kan beje na na da kakawa kan kan da bubuze na chi wudi na ya da izeti na nafu bonso oto do basa yene na azika sa oto libya ko na chidom hin am da semi so bi semi mama kan wa we de am de na nebe ne da du de once o de na komod papa nti ne first ngwa na ogbo o ka de bosumi biara aye me benda o di kan wa bosumi na hyase biara o bayo menjuma nti de sie wadu de minute da marka na bia wodi wurogu na no asem yedin nti yetu an mbol ko DC ho yen kedi nkita ho de yehia drag beans no containers wadi ruwe ni bogum nti chechere bia bebre a oji tum de boboa o shen ho bode odi containers ni baba am de onyan makansa nti yebudi yezi hujuma baba pa de yebenye de manza man yetum na yadi ruwe ni ogum ama odam ntu ruwe ngu basabasa andam de omba ni nti
wonyi bia obada ne bogu ono na ma wadi gu han no so mpo ya hye wode ya nti wonto mu na ma nti won fa de ngu ama ngu ho nso impa no asam ya de bia oyeze nti eguru de ye de woduma nkasa nkasa nti American na no ta adeshi nya akomotoyem da mo ti biara na nanu ba peleja mo memu wo twa na meta se de na school park container le bisi wo oduguma wo bafa anu nti na ma school fun so mpanyifo weje na wa brade ade seduru ho de ma ban wo modo odutin da bo wonde jumla yo le dima no uwe ni ma bafa ade seduru ho ya ade sedima abane de da American e ba sende se uwe ni ezugu container na o ma o ina sedida odo bafa am de be yala na cancer wo so de mara nso uwe ogu eyini mu kyare nti nananom to anom bal kwadisi ho ampano de aka no ten asam na obafa kure nti yasra abane de se wuran yedugu kontinu mo yema ombra na omafo sende aka ya kwalala bia pa kwalala tasi ni na kesi wuran na amde odom tugu basbasan nti abasende apomdi ya do hia omakan ambo na ontumi na dam ya balo suludu ndas ombra wa ha yato safran dabra na yanko mori anamori owa abra sebu kwa mankase mensinimu aferu krokote owa mensinimu yanko hwe woni sanitation anakona wo furu bu no wura na ha na beba mankwan ma yede besi from kitikeku asorba kofi esuman Costa television also wala wanyima wala wanda Yakomori mamensa mama wa China mama wa kwaba bio na I am so sad and I am so disappointed aye wo mumu mori eye 1 in a million or sanitation issues in a kopia yetum ye ko hunyi broyi bakada ignorance onye excuse oh yenyi container ni bi nti ekotugu bola do yenyi container ni bi nti yeseso hiwura na sabi yede ko gumpa no yenyi container ni bi sabi yenyi bibia ye je henan nti sabi so yenyi fum ka ho na ye kompano no ye keje henan no yes one minyi baby a rehwe me fi we are live on Facebook, we are live on oya YouTube ebutuma send a message ebutuma fresh here na me bisa wan some anope the state of your area, sanitation state of your area. And him for the was a bolagu, and him for the way you want it. One so compano. Look at share videos in a share footage in a way each hand. Champano. I'm disappointed. Why am here? But Assemblyman Omori, MC, another the MP. Yes, Rawan. Morokodo Morin, and ye won cotin or codo, panu pi, the man or codo. Fellas quachio for suit no ye MP. I will abra asebu kwa mankasi constituency. AAK. Honorable. TV no do jeho, nabra constituency. Sanitation issues, the state is bad. You are the communicator, another communication boss, our presidency ho. Bra grants. Nebo shemoro kodo ewo constituencies bra ohia papa because minjinzi de say MPB ohu de dam na one of the constituency and the communities in sanitation tinyi manem pano tinya obatran kran for even 2 hours minjinzi de say assemblyman bi wo ho na so hwe na so ohu de dam na me sanitation state oti ewo me electoral area obatene from 1 hour mpo Minjinzi, the MCE and our DC or Mori. So, oh, the Madia, so nimpo, no social TV, no with the Mia, no button. It's a disgrace. Beach, Pepia, able to me, ye. Na is that Pesica, my yae. Beach, Pepia, able to me, ye. Na ya corner, cover drink and look at the state of our beach and our Mori beach.
Ifi death. Oye fi. Oye nyimguase. This TV is the whole world. Obiari should be. We are live with TV Nankasado. We are live with Facebook. We are live with YouTube. Look, TV. Look. No, this is oye disgrace. Oye nyimguase zima moreman. Oye nyimguase zima. Oye AAK. Abra sebu kwa mankasi. Oye nyimguase zi ozima oye Central Region. Oye nyimguase zima Ghana. Please, authorities, those who are in charge. In media, but you to yayan. Yabaka, na yaka bio. One kasa is when you the share. If fear ogumori mpania, one kasa say if you more ho, nenyi ha. And I will hope on when you to ya, well, you feel it then. That is not my constituency. That is not where I come from. That is not where my community is. But I felt what come papa do yen ngwase number no go telephone no do yen come over some kwati me nyi wusu be bia wo obi no wo mpiasam obi no wa abra MC yes rawan wo ma won na won adwuma 0508 206 846 baby wo bia maybe you are watching on Facebook, maybe you are watching on YouTube friend na yen tse won zika krabi na concerning the sanitation situation and our state. The beer wasn't a bolago, one castle community, the beer will be around. My yen won't can down pay. If you have nothing to say, that's fine. And fra, lower the volume of your TV set. Na yet see what some pede can down pay. What kind of Obia about Manado? Good morning. Hello. Okay. And see, yeah, it's bad. It's bad. Oh, you too. I am so disappointed. Na nyemo re honkotin, oye baby pee, oye Mpontu, so oye Mpontu, the mensani bi no rekodo. You hear what the people said? Ye nyi container ne bi. Bola ni yema wo be yintie ye bola na ye dikogu Mpontu. This is totally wrong. It's dikogu Mpontu then. As a ball and why then? It's like one community, but they don't know how valuable. They don't value even the beach. Yes, we don't value our beaches. We don't value that. We don't value that. So disappointed. Why? Dodo bandam. Why dodo bandam? Mori. In the Mori is in a waba. Na masre your media team oboko around the demand you could trend in Ayazaba, you will see the kind of beaches I will Finfimanto, my Central Region. It's not good. Yeah, your ball and I use a Kogumpano. Sudden, say a pede and I company make it. No, was it when you more ignorance, but don't was about Brawara, Empinia on tomorrow of you. Eddie Assemblyman and or baby. Ebi an MC no so nyi yerba na odebabra wankasa. So we are appealing we ginamore abura se bu kwa mankase na ya catch honorable Felix Kwachi Ofosu Brawo constituency more kodo o wan na bra o constituency na bohwe mawure more kodo o baba bobo na ya hwe de twa na more bi o wan MC na DC area o come mawure and pay Coastal TV say wuni ya ye sanitation issues and mawure hwe TV ni bi na hwe na ye hwe bi obeye ye no tam no wuni papa aseme na I disappoint him Mowre, more kodo o ye wuni. Mpano wa ye poto ni na iwuni ana. Wa assembly man is MC. Who MC is then ni me assembly man MC de bia wo assembly wo ye meeting na zin nyina wo ho. Say MP no won kan. Ono mba no constituency on ka ho. Election time bo so bio.
yɛto aba yɛdze ma MPs ana obi dɛ ɔmbɛyɛ yɛn MP mbrɛhyɛ gbegoyi yɛnyɛ ne bada ɛbra na kapine Mpontu na fa brɛ yɛn ɔyɛ constituency okodo nkran wa nan wɔn ba bio wɔto aba na ma wɔn okodo nkran wa nan wɔn ba bio wonyi mo rekodo I'm telling you me yi kakra wɔ TV bi sɛ MP biara ne constituency ɔda na akomado sɛ yɛnyini di wɔ sɛ si a mengyinze dɛ within 30 minutes ɔmo mba clear the mazi ne ya wɔn fɛnfio but the assemblyman de ne yɛ show da ɔyɛ aware ne yɛ show dɛ DC ana MC ɔyɛ aware nanso obiara paada ɔyɛ ame na ɔwo na yɛ brɛ yɛ ne baba wo mpɔkyɛw na menka mo wufu menhwɛ wɔn bɔdɛ yɛbɔhwehwɛ dɛ mpanyinfo ne yɛ wɔn abada wankasa so na yɛ wura no awɔ yɛ ɔmamba pan awɔ ati mo wura kuro no mu ayɛ bɔɔla na memfe nkogu mpaano bio sɛ yɛ bɔɔla na mesrɛ memfe nkogu mpaano ɔmboa wo ɔmboa me ɔmboa mo wura yɛnisu ɛna yɛne ban yɛnisu ɛnyɛ yɛne ban yɛnisu ɛna yɛne ba ɛna ɔrekɔ yɛn character attitude mindset mentality what's it there cleanliness is next to godliness so yɛn wo tsewa yɛtum yɛ bɛn nyankopɔn most more why you feel the Holy Spirit is not there nyame nyi hɔ because wɔn why you feel won sɛsie wɔn ho mmowurafu nana anom akasa nana anope yɛ salute yɛ mo achi but mo record nze nana sɛ wɔnfa hɔ na nsi fom wɔnkɔhwehwɛ hɔ na MP wɔnhwehwɛ hɔ na assemblyman wɔnkɔhwehwɛ hɔ na MC ana DC na sɛ wɔntu dɛm ade na asa enyim guasa ɔdze bɛbrɛ mo roman ɔso papaapa yɛmpɛ na yɛbɛkasa pii ma yɛbɛka no yɛaka ewie ɔyɛ awerɛho ame a metere he ɔyɛ meyɛ ɔpapaapa dɛ woyii na mohwɛ dɛm mowurie ma osi fi wɔ hɔ mpaano beaches are very very important na hyew deɛ no yɛkyɛn de ne bɛyɛhye no yɛka tena mpaano na yɛgye mframa nnɛ ntum nka tena mpaano baabi a ngye mframa na ma osi hɔ ayɛ pɔtɔ yi a hwɛ mmɔframa no wɔnenam hɔ sabi wogye ho nan sabi wotu bɔɔl agu na mpanyimfo na wɔyɛ hɔ nkasa no look oh my God this is disgrace Mori Asian town Mori Abra Asebu Kwamankasi Honorable Kwachi Ofosu come to your constituency Assemblyman Tuanamwar MC Tuanamwar very important oya yo osanso ya reho nchensa da dam na oban kra obi a ohwe damazi biara ewo TV do so hwe internet do Facebook another YouTube oya reho ebutuma comment kakra ye be read ye zamo oya reho na mo reason na waba ibutu anambra me say ekọ mempasam anopeyara kwhwe me ho so aye mempasam after barrier ekwefutu jukwa mempasam kwhwe so MC fun when adwuma why then on fa won ho ana you promise us a lot DC fu you promise that a lot MPs all promises in our himfa I fancy you ready there for able to my friend na kakra was one itumaka ye twa ye ho yaba yeba na sa comment bi aba messages bi aba yeba kan ni nyina ya zamo but this morning binyim say also I disappointed the way I am so disappointed concerning footages I share if Mori concerning their sanitation I have a Coastal TV your own face your own voice ye twa ye ho abesesia enti ebusuafo nokwani da adeshi wakanyin pepe se ede mo wa kadi hia
Middle, Ghana Biana. I'm for you to be so every time I can say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, dear. No. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. My wife. Down Yankanawa. Ah, Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, and ye easy, and ye convenient. And then wow. Let me see your hand. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Coastal TV, you may do for that by to Mpontu. It's about development. They discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern central region and Ghana. Mpontu sama offer capos, baby will be a Mpontu sama offer. Or your one and asadi, there or Saturday or the Mpontu, or the baby on the year in Fuban over Transi. The way and what the match. Or your one and asadi, those in Mpontu Baba capos. One and asadi, those in Mpontu Baba central region. One and asadi, those in Mpontu or Baba Ghana in Nara. Mpontu sama offer capos, baby will be a Mpontu sama offer. Or your one and asadi, there or Saturday or the Mpontu, or the baby. In the P and a batinasi, women down of Piara. Live ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara. Yesi macharo. Own voice. And see, you better watch the slash Coastal TV, your own face, your own voice. Kakrano peso, you walk and you good yezrimon. Able to sell a friend, say, my okrodo or mori, and I'm more kodo or mori. So we'll be come home. Ebison also be a one. And also, all sanitation issues on ye. When you ball a bill, ball and so could be a wajisika. Atasi. Yan's in Mpontu na edwin mo yen ye baka oyesu ano so ye baka ma bibia nso akoye enti botum afre na kakra wo so wan etum na eda ba 0508 206 84 and oye 6 0508 206 84 6 botum afre Coastal TV, your own face, your own voice. Enti your Facebook live and ye or ye YouTube so live and able to make comment about Hobia and Yabaji na YouTube ya kana yazamo. Obia should be. Me pede producer asanso ye komori back na ye kwhwe mo rekodo e wo mpano ho ye bebaka mo Hobia ye zbotiodo ye ba ye basanso ye twanmo na yenye Osaberma Excellence Awards mpanyimfo so yetum ye wona atwetwe nkomo yesen ye nkomori bio asam ne hu ye papa pa ode yetum yesido yesido yesanso yesidi bio ma MC ya ohwe morido wetum wa hu assemblyman na ohwe morido so nyima wetum we hu MP Honorable Felix ofusu kwachi na kwachi ofusu wetum we hu de mmowre bola bon mpoanon ni situation na ni state motin na dachi oba ho nyina yesanso yenkohwe kakra na yemra na yɛn no mbɔ nkɔmɔ na agya
yɛngye na so na adwenkyerɛ kaka papa mu akɔ abɔ dwumayɛ no wa ayo apɔ no mu yɛ de na me adu de me ase wa ma yɛ atase da buroni aha na container wudi sa ugura yɛbɛ container nsa awo ate buroni de ehun that ayo no kwada America na muso container what be said obi jinda wazi se no acha almost by 10 years aha no the container nisi biara awuro biara na zibugu ntiba 1 week ko no so mbatu na container nisi wo no so mimba bia wo container na afa da ma sisi ma batu ya RBC nti wuro na agba ho tsa park ndo abo de wuro na agba ho tsi bebe nti afuru so wo tugu pu only question ti bi sare nti sisi container nsi na ta wo de ba wo bakwan mpano na wo bakwa akotu ogu amato container wa ọkọ akoto ogun pa na ọpọlọ so wasi mama nto ogun nti awo afutu ya ede mama adisha uguru ayin da ma afutu ayin da container na inho nti won twen da eyin na ba hwe da wozi bi ba so na wozi bi abugu nti abada ase nti ebushia onen nti yebokọ ana yebokọ do na yakohwe bia ebusuafo a adisha wo oye mmowure a dodo na fon mowure baby a wugu hunu wura na no ho nsamansama ono na yedze chirim da obro na ye be ya waka yedze maternity school and school park mori park ankasa de aha na wache no wudu content wudi si wudu wuru gas content nan onya anata efie wo ha nyina se wose wudu wuru gwa ha obodo so asemanye hu nti na che ni na ara wodo kompa no nti mpa na ihu de wa ye fini na no oyi wura wudu fifie na wudu kugo onye meponala wudu bugu obi nti me nze chi na enkwode mfa nsama orokodo anade mmowure kwana wo fara ugu wonu wura no yamfa mra ho chan fa na wudu wonu wura wudu mpano bache mpano na enfa da chai mpano wudu abente wudu mpano Nye baby ayin fa yumulo ngu nte na idugu nti wa gbede wuda mu mfe ngu obi o anade ayo wakasu ayin baby ayin di yumulo nte na idugu wani woti woli dugu wala badasi mami masu mbi se we ayin fa na edu wuro gudugu ewa ayin fa baby okay na okay kwanu wudu abente wudu